標準龍女子組500米乙組決賽正式開始。4號艇嘅稍為起步起得非常之快嘅，4號艇嘅永利啦，後面3號艇嘅菲律賓龍舟協會咧，亦都係急起直追啊！4、3兩隻艇咧就係帶住其他嘅艇咧向呢一個400米嘅排位啊係進發嘅。咁啊暫時嚟講見到仍然係4號艇嘅永利帶住3號艇嘅菲律賓龍舟協會，咁啊後面亦步亦趨見到5號艇嘅金沙中國，咁啊仲有咧一隻係2號艇嘅澳娛綜合蓮花，亦都不慢啊！咁啊前4位咧分別就係菲律賓龍舟協會同埋呢個澳娛綜合蓮花永利同埋金沙中國，去到中轉站嘅位置，交翻俾中轉站同事。好，咁我哋呢邊依然見到3號航道菲律賓龍舟協會領先，緊隨其後係4號航道永利啊！咁啊，相信呢場賽事啊，其實係5-2-6之爭啊，分別係5號嘅金沙中國、2號嘅澳娛綜合蓮花，以後6號航道嘅漁民互助會同心啦，佢哋緊咬得好緊要啊！到底邊個可以衝到去第3呢？咁啊，接住落去我哋呢家依然見到係3號航道嘅菲律賓龍舟協會領先，做謝。Thank you. With 250 meters to go, the ladies from the Philippines are leading this B final in lane 3. They are now increasing their rhythm, but they are followed very closely by SJM Lotus in lane 2 and Win in lane 4. The question is that will they be able to keep first place in this B final? It seems like they have what it takes to keep the first place in lane 3. The ladies from the Philippines, they have just missed out on the grand final though, so they will certainly want to, at the very least, win this B final in lane 3. Penny. Thank you。好啦，咁啊見到咧3號航道嘅菲律賓龍舟協會咧，咁啊向住呢個終點進發㗎啦。咁啊緊隨其後咧係2號航道嘅澳娛綜合蓮花同埋佢4號航道嘅永利啊，兩支咧一直咬住3號航道嘅菲律賓龍舟協會咧，一直咬住佢唔放。咁佢咧去到衝線嘅位置，咁啊應該係3號航道嘅菲律賓龍舟協會咧係攞到呢場場次嘅第1名。恭喜晒菲律賓龍舟協會！咁第2名咧係澳娛綜合蓮花，第3名係永利，第4名係金沙中國，第5名係漁民互助會同心，而第6名係美高梅嘅。哇，好刺激啊！呢場賽事咁啊，見到咧3支隊伍啊，包括咧係2、3、4航道啊，呢個澳娛綜合蓮花啦、菲律賓龍舟協會啦，同埋呢個永利啊，3隊啊去到最尾嘅階段咧，爭持得非常之激烈啦。咁啊，最後咧3號航道嘅菲律賓龍舟協會咧，以大概半隻艇嘅位置咧，以攞到呢場位置嘅第1名，而澳娛綜合蓮花咧係第2，永利係第3嘅。恭喜晒各個嘅隊伍，做聲。Muito obrigado, então. Parabéns à equipa da Federação das Filipinas pela vitória nesta final B. Com esta vitória garantem o 7º lugar na geral, o 2º lugar para a SJM Lotus, que conseguiu mesmo no final ultrapassar a equipa da Win e, portanto, termina na 8ª posição. A Win, com este 3º lugar, garante o 9º lugar, 4º lugar para a Sense China, 10º na geral, 5º lugar e 11º na geral para a MGM e, finalmente, na 6ª posição e 12ª na geral, a equipa da Associação de Auxílio Mútuo dos Pescadores de Macau, a equipa Tong Sam.